Ke pulit ke jela Assam habis terlang, bat ke pulit ke jela West Bengal, bat ke rela, kelala ban lap no ya kawai kebut terkam, ki kenhon le no, jong kenhon jihadi, Global Terrorist Organization, lane ke GTO, kane ke jinglap ke bor pulit ya ke GTO, kade hadin bakra, ya kepala ai kerteng na operation prakhat, bat hakane ke jengkra, ki pulit ke layok kem prangut ki le no, kentob uwe unong Bangladesh, kine ki basyak kem ki kentob, UMD start ready. Bakot sen UMD Shat Sek na Bangladesh ubadon ke jeng ade berka arus shola Bangla Tim lane ABT ubatrai kam India klaim kot kisla Uminarul Sheikh sapusnam kerta ukun jong Ima Juden na kasnong Mugura Mashidabad District West Bengal UMD Abbas Ali lai polais nam kerta ukun ULT Arsad Ali na kasnong Harihar para Murshidabad District West Bengal Bat Unur Islam Mandal sapusnam kerta ukon jong Osman Guni na kasnong Joypur nama para kabadon ha ilaka ko grachar Assam u Abdul Karim Mandal lai pusnam kerta ukon jong Tafajal Mandal na kasnong Joypur kabahab aku grachar Assam ka STF Assam hadin beliok pediang ya ke FIR bala register hapo ikendon nrepuwe berket ar cispak sa penyo cispak sa pra ba cispak sa pondai bala pulir rengkat bar kendon cipau khat lai khat nreu khat pra bat khat prabi bat arpo ka UAPA khat kandai span re punyo bat kendon khat ar bracket 1 kelas A jong pasport a khat kandai span re punyo kelas dang ke jengkra hapok ke jengpit beni jong he ke STF upar thasarati mahanta hakamit jong khat nyo bak pratrik no pra ke STF kala pelong ke jokopor ye ke jengkra ke jaka badon kenhon le no jihadi kum hakirla West Bengal bat Assam na kini basyakem la kurup ye kot kisla bak mobile phone balap pengat mukot dumai ki harangkat kisabot layok jeng tiap bakini bat syakem ki don mentah ke jeng keren sesiling pot bat kenhon badon Bangladesh bat Pakistan hakini ke ar benai baldeb layak thuk telong kubor